izdržao muke. To je bilo 91. jake snage, kad su nasrnule jake snage, kad su nasrnule. Nasrnule protiv Srbatije, kojoj onda lako bilo nije, kojoj onda lako bilo nije. Prva žrtva Petrova je gora, Vukovar se oslobodit mora, Vukovar se oslobodit mora. Krajišnici sa Petrove gore za sve pale, drugove se bore, za sve pale, drugove se bore. Koliko je krvi proliveno, telo naše srpsko napačeno, telo naše srpsko napačeno.